wona ngokuba usefile usembovana ubana bengathi ntuku wona ngokuba kabe nina benkosi nina besilo nina bakwamdlokombane kulo lonke likaMthaniya ngicela ukunimela ngiphinde nginamukele kusona stage esikhulukazi mlaba media nibengalo mina kumfaka ngeshengesho umJJ vethe bafazi bakangele ngokubingelela nje ngihleli phezulu endabeni zasondini olumahlekihlikana sizokhuluma indaba enkulu ukuthi ke leli ivuke liseka kulo likhulu kakhulu ngoba insizwa yakhona le enkandla ebandaba udla indlamlenze nomqhawu nomgqi ngeqhebo wayifumana inhloshana venhle kwayizinhlokomo ukhuzani mfowampungo sekuthenge imoto ke ebiza igidigidi sithena ke sithathe ithuba sibheke bonke abaculi abaye bathi congratulations abamfisele okuhle ngemoto yakhe entsha thina ke la kumlaba media ke asicomparishi siyazi ukuthi ikakhulukazi leli viki esisuka kulo bekhuluma indaba yokuthi iyabizi nekabani inhle nekabani abanye beyifanisa neyamathole nanani thina sizoncoma into enhle phinde sibheke ukuthi abaculi batheni soqala siphela phana ke uMzukulu umfokazulu akhona la uLondo olumahlekihlikana kwaceza uposte wathi sizoyithini le ndaba kaKhuzani King Dlamlenze halala mfowethu siyakubongela lensizwa ke imbongelile ke uKhuzani siphinde sibheke laphana ke enye insizwa embongelile uKhuzani uGatsheni igagula sophongolo lithe halala mfowethu Khuzani inhle enqola yakhe ngathi ningaphathana kahle omaskandi bashintsha ukwenza impela ke manje phinde sibheke laphana uduma kahle umfana wasengoje uthi congratulations in order efake sona ke isithombe sikaKhuzani kanye noFalabo ke lapha umfana uNdindo umfokakhuzwayo phansi enquthu madoda usuka impost lithe congratulations kuba bese kuba ke imfezemnyama iyakhwifa umfokakhumalo khona futhi enquthu madoda uthi ayike akuvele kuthi biji ke kulabo abagade uncoma kwami angikwazi ukuthula into inhle ngiyibuka ayiqhubeka inhlanhla iye phambili phinde sibheke laphana ke uNjoko insizwa ke ihobosha le emshisandlo phansi le enkandla ithena kuphela amagama siyakubongisa mfowampungozi ayo sukonze konke mfowethu ngiyasudula wengane zakwethu lapha impela phela nami ngihalela le life enjena ningayibuze yami awusuwinile uNkulunkulu unginike konke emhlabeni isilwane lesisuka awusuka umuntu kusho laphana ke ihobosha sike sabona ke nesinye ke isithombe sike satrenda ke laphana ngathi igcwame lisho belipostile isithombe sakho uKhuzani sazi ke noma kuliqiniso lokho noma akusilona iqiniso kodwa ke sibona ngathi isithombe nje sithathiwe sa Photoshop sakhe laphana ke umthandeni eposte isithombe sika Khuzani ngiphinde ngikufakele ke izithombe zabo laphana ke Ntencane beshuthe nezimoto zabo ezinhle futhi kanye naye uduma kahle ngoba sazi ukuthi abanye babaculi futhi abakwazile ukuthenga izimoto ezinkulu ngomculo kaMaskandi cela udlule ngo like no share ungitshela ukuthi wena luthini uvo lakho luthini ukuphawula kwakho ngalezi indaba lezi zabo lapho abaculi abafisela uKhuzani imoto naye nokuphumelela ngenxa ukuthi uthengele imoto ebiza kangaka.